GH and when you go so I will share meeting Edna ama Obusa. Dano and some are able bar, I will Ghana has say and I'm the two jar. Send a word which is so bet me at TB a woman. Na Ghana, your man, you must see a so far from popular prophet that they say. One was asked them other two jar will be actually to say any abasa. Bakutu through come pa Osofo Kyiri Abosom. Na Osofo Kyiri Abosom ni dia kasa wo budget so Reverend Christian Kwapena Andrews. Na ebiemu so no wo ta pray presidency for 2020 wo the ticket on of Ghana Union Movement. I be me trying to tear FN gam. Na Osofo Kyiri Abosom ne presidential aspiration any nyuma wodi Osofo ni nyechi no nsema abeto dano utumi say defamation kese pa edema no ni din na yese no demon breaker wo ba na 2 for show friend the seat so no de beto dwa say Osofo no so na Ghana ha ye di nutum ne e bonu sama no Osofo oso nya oso bia wonyo oso baku say nyankopon ensa eni ni mu baku say nyankopon se wo frɛ na koa se makoa we bra be ye medwuma no ode ne sa to no so asa na wo no on kasa enkofo ni bi na de ma demon breaker ni allegation to katu dwa de say ma ne nsem ye bufo kra ne say na sorry dem no ton oil olive oil 300 cedis na brabontin de be kyerɛ mu ne me ye ntia se oh enesa enimu sa na no ode ba ye no de ode beto dwa ne se 300 cedis se na demon breaker ekeka no na 200 cedis na ensebu eni echi ni nim sa Asofo the ekeka form eni ngwase a wo moji e wo badwam ndika ye ka ensema ofa o man no kra na se efa Ghana form kra ko mo forma no entum biem kasa be kra de so na so na ye wo restriction ase no ko meti ada kra atena be bi adwo mo na katedede na aba form no o mati akoda adwo mo na Osofo Kyiri Abosom adechiye no sorry ye so bekasa acha Ghana fo a wo se nyankopon ase yibibi achre no wenye diye efi nyankopon eho na Ghana fo ewe o maso se won petie asem papa we pese won ka wo de ahye nyankopon anu se won nyankopon ena yi ache na de Osofo Kyiri Abosom ede to dwa ne se nyankopon akache ne se wo mampani o te Ghana so a wodi Ghana ensem mra e wo Ghana ha time mra se wanya so entie ono Osofo Kyiri Abosom ene asem nyankopon ede asoma no se on kanche ne se one page lockdown no enfi sorry for so restrictions that sorry enhwemu so no one page na wentie na enne na watwe we Sunday we any Sunday be di so aba na one page restrictions na finish so ade a nyankopon ede be ye no wo Ghana ha deni enje woni na busafo ni abetu woni ne mpanifo ni ebe yira afimu elinti we de woni kese ena Osofo Kyiri Abosom ede to dwa se nyankopon ena yitwe ne so bon fa nkoto ye mampani nana ekufu Addo enim se won page restrictions wa sorry so week we Sunday and next week Sunday one bon ho modern ase between these 2 Sundays no wo betimi page restrictions dey finish so nya sa nyankopon asotwe modern anu hye wa hwe crime 24 Ghana ase no wo munya ba bi ena omode 80 omuti akote na opese all catch omti wo munya no 10 crampo ansa na nyankopon asane wo bufom na we ena de asem etu dwa ena Ghana fo wo mutie no program no etie do ka so abeka bibi defend no ho from allegations na ye dey atu dwa about him no so abeka bibi about the allegations now yetie no de asem etu dwa na Ghana fo ka say papa jai papa maninsi wo ho we ena wo de presidency wo Ghana ha wo Osofo Kyiri Abosom we ena wo de presidential seat e wo Ghana ha president I won't dream my money ho president I won't dream Ghana for ho president ewiase fanania ede restrictions the same restrictions ato sorry so edomu shebu so na wo de wo ntie wo presidential seat wo Ghana na wo catch man peni say they say e wo hye so no wo di nyankopon di hye ne say won yi restrictions enfi sorry so from Sunday we go to next week Sunday na wan kasa wo dan one day year na say dem pa na ekoso ababom ana de ekoso no wo ntie bi ana na Osofo Kyiri Abosom echene so so wono pa de nyankopon eyi kire na wo dwedu no hu say ono kra won ti ase na adwumie ne nya efa de mampani eye no ho won ti ase de nti a hospitals
ebie ankofo do ekoso akọ ekobo dompemo we si miti we si metu we si mensa wo mutimi kwotena ho enye how the mama mpanim public offices wo mutimi bodompem ekohia wo enye how the mama mpanim na aden kwa na asori dem ayekọ ho ekọ nyamiaye ebo mpaye eye jese sosom nyuma wo hono kwa de na nekufa do se da won pagya restrictions emfis won do ti odwon a won ti asemtia no kra ne ma ne hu se nyamempo ne kasa efa restrictions on churches no se mampeni won pagya mu kra by this Sunday and next week Sunday and yes na me ebu for show ebe ba mo so now when I gonna force a share the okato atom say wakoda adwon se si anu ho ya akyew wan ha na presidency do kra wentimi ankosika wo de be campaign wan ha wonya enu ti na wa chese wa hye wo yefu man wa begina na wo ha weni na wo kan sem o say Ghana for be fiwa na the atia for wo cramp na discredit so wo da sum that said that could be e wo Ghana as betimi the president amaba sa akoda biem na sister wo da position because entimi be musa the atia for hu na wo be yi wa no a what dan aka se 200 series na oton oil wo be ton oil 200 series ama Ghana for ni asa akoto aba e da ma se be di enso ni esika se meko ne sen ye be hu yesika no ubeti ebu nkuta e de amaya na Ghana for da asema Osofo Kyiri Abosom de betu jade wo mu twambo na nko mu ye omu ye nkwalakra mu nye nipa Ghana for Kyiri papa no mikra ma ferry me hwe eye nkofo comment a wo de ba no ma ferry ama Osofo Kyiri Abosom me ni onu anka me meka asem mikra wo sa brewe ya demon breaker ase ni din poto awetimi anka ase papa bia amfa ho nka me meka so asa be ka de ma che Ghana for se nyankopon asoma na Yakobo go nwe wo bia oton oyo 200 series Yakobo de asem we ta be sheba no we charge em biem wo Yakobo nsem ho ye hwe de Ghana for ekafa Osofo Kyiri Abosom ni new revelation wo kire se Yakobo eyi a kire no wo de abetu Ghana for enim de koma ye mampeni na ekufu Addo we efi Richard Day Williams stop the lies ojam God hasn't revealed anything to you dey I say papa jina ho baby a wedu na jina ho enyaye prosokra jina ho a onyakopo biye ni wo bebi a wo Osofo Kyiri Abosom unim na wo besoma esemwe efiwa no nyakopo bia ankyere ohwe papa emedede kra ense Ghana for yasum dede emaye epatcho kra bebi yasum wo no enye wo nsem ene yepetenti bebi kra etna we ene Richard Day edia wo de aba we su afi omotanse no say my Samaritan ancestors worshipped God on this mountain, but you Jews say that Jerusalem is the place where we should worship God. John chapter 4 verse 20. So John 4:21 eto man Bible reference or so any Bible mun sema watch no Bible mun say Jesus said to her, believe me woman, the time will come when people will not worship the Father either on this mountain or in Jerusalem. You Samaritans do not really know whom you worship, but we Jews know whom we worship, because it is from the Jews that salvation comes. And we're quoting the Bible says, Osofo we so we nyame twuma na nyame na afro one wuni Bible masema na wo dia tro ade coronavirus no enye Ghana hankwa ena coronavirus aba enye Ghana hankwa ena the restrictions ato public gatherings so wo pade hu a wonko UK wonko US wonko ama hodo so a okese wonko medi kan kra e wosikasem mu ahonya die mu wo medi kan kra no wonko mu man mu wonko bisa tese Ghana ha se si yetie mu enti motobi a wo hyem yefu ma no da betudwa no makeka mo bebo yehu eti ade yeso mu biem o de ekoso Ghana ha revelation say ba expose say ekoso e wo mafa no wo bie no wo mo boni hu biem sa mo nsem keka na mo kotra na mo form west na wo de betudwa no esi ano Ghana for wo mpa che say wo mani ate kre wo say yehu say Bible no wo suam kasa ema wo kasa wo ho a eboa se say wo betie Osofo bi dia wo ka eluti wo Osofo Kyiri Abosom aya sa godin e wo na tools hot seat so went be you and papa bia wo za be ka che say Nyankopon say bibia kyerɛw went me nya kyerɛw say US also no wo beja restrictions on church went me kyerɛw say UK so wo beja restrictions on church Ghana happe e de na hu ye we de omutimi didi obata say onyame nkrapo e Ghana nyame e na wo som no nye awiasa fa na nya nyame eno no we so dia odiaba efi Osman say people are the church. The building is just there for gatherings, be it goats or sheep. But why this man of them says so eager to congregate at this time? Could it be they are not in accord with Almighty's word, or they are not working in the spirit?
Lots of unspeakable things buried in their so-called building for fellowship. This is not all about the congregants' money they will give as offerings, tithes, etc. But the presence of the people is attached to the wealth and growth of their pastors in the dubious, cunning, fraudulent, ritualist way. Then those 10 house of Almighty. What's it here? Dientia, more so far, more pre, oh my penny, page a lockdown, page a restrictions, if you are sorry, so much less said, Bible Kramunim Hoshre. Bible Nakatan just said, Nipegiano and a Yankupon Asafo. Say Nipegiano and Yankupon Asafo, not a sorry dino air for just a shimudie, say a Asafonumbo Mesha, Honen, Cambo Musunyakupon, not a Sia Amaniaba or Mamu. Na mo process so na ye nko ehwemude na na pata se munni mu bible mu na ebeti aba ne se eye mu nyama boni am ye wosumase mo rituals na kuma di am ye ene sa nyama basabasa na mo de sie e wo masafo ase no na enipa don ba ho a e ma mutimi nye enye sika no eno na mo pe efi nipa wo enti na mo process nipa emra so se eno mu nimpa se nipa wo ono akasa ya asafo enti aden client na e mo house asafo no entimi enhia nka bomdim eno enti mu enye sika bi na mo hwe enye tight offerings na mo hwe nipa na mo di omo ya ade bi e na mo pe omo se wo mo embra asafunu mu ma memfa eye commenter etwa to aso na ye mfa ensi wo Jermaine Coral saying nothing will happen. God has not spoken to you in any way. You are just a selfish man. Your money has finished, so you want to cheat people again. Shame on you. Businessman till January. When we die, who voted for you? A prophet who sent you? Do you know God? Stop joking. Onoso achena de say wa chicha bon side but trade ni pesu a wo ye eno ntimi ncheche mu ewo ho na busa we na Osofo Kyiri Abosom e de betudwa eyi kire Yakobon on ka che mampeni say sesi ade de won page restrictions no enfi asori so from Sunday we ekoti next week Sunday nyesa ne bu for show ebeba mampeni eso ene ni leaders so no die mpa na wo dwen fa ensem we hu fatudwa e wotima GH comment section de biem so e ma wo enfi say wo be share video we e de ma adanfofo obi bia obia no so ehu de e koso aha na mrebe am kwan am ni dwumede ni esi share so betimi asa follow yen e wo tuma GH underscore e wo Instagram ye handle eno no me din e de na ama owusu a makramo fitiani asese ni din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and ma ba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe